What fortune we need a loco solo for you Alamaya Malah sih ni cai mic Halo chef, selalu sebelum mulai ada esok. Cina temsi malu capuala. Kacau faci, mau siap malu yang ni tersing. Malu lah, ane bili, abiso malu. Hala, cini hala, sebelum mulai esok. Rosa sepuluh malo popole seneti ma asiu malo calo fatu yang Malaysia simcai mai malo lava culi kalolo malo ni calo fatu cui loma Melvin Chami sen seku manu yauso Melvin cui loma pale aleki malo lava I saya cipule malo Paulo Leo calo fatu mesto masih calo fatu au leuso le moto tu mua fiali I malo so tu mania ya uloso pesa te simale pasal fat malo luma mareko fa pasal fat tayan ma futa mania fiafi dia mana ya tu lua dua pasal fat ya uloso polo pionga bolese yang malo pelinta ula pasal fat malo lava stan langi cipi so pumulia Jacinta Maa Nelson malo so iku mendia. Ya. Precious Love Philo malo. Lewa Yelu malo King Chau lata. So aniu fatal pati Rome Cray so iku mendia. Sala fight kako paroka. Sala fight. Pulau Fausian Leo. Sala pati lau fionga de. Ya, kau si harus fokus profile yang lebih. Macam Richa, malu sila pula. Ibu manusia sia sila. Waktu nak kisah, bos selalu ambis ya kalau kurang ada lah. Jadi faram lagi aku ngai, kini lawa. Ngala aje. Aku solai. Bak lelei, lau malu. Lecu kufia, seiko manusia MCA yang walau tak salah baca mal. Si umat aku pesi dah parok. Lu tersuruh apa pak salah baca aja file. Ya sinai cafang malu. Cai lembu malu John. Ibu manusia langsung ada di awak. Sina loau kefayono malu. Pero la una dengan bayar di oleh apa pede le una lima ya yang lima itu bading kok. Suasa malu. Suruh. Salu Jordan pasakunya. Mapola no malo mataseni uso. Leva kakire ke vaya oi. Pio se ula malo sasa sambi. Se kumaria yoane. Su yala tia baila se kumaria lineta vita yoane malo. Ana paciole malo se kumaria so file. Umalo kakopisi. Kakuwo fa chigonga. Ba dia kaya dulu cak cek oi lomba lo se kumaria. Babe dia doa lau kokoa ana
Patsiole malo aya o Jofine le kau kuapu Leo Vera levu malo tasia kalolo se komunia Jofine Steve Sodia malo uso kalameli alpia malo anti happy birthday to you sis kalameli so ko kere dolo waso so ifuanga pasauina sayatu so le ba Israel shalom lo fak mo ko ngai Israel ya ko pia ngai fo ima tulang fo ide sila fale so vale le so ko manuia seprika alomba na lo so ko manuia afoi ngai ya tu lomba makala meli mai hoi ma chef le ke ba ko de mo boya ka ya oi e o ye wa atatangi malo ai oilea Sali tui whainga malo kuaga boi mausu whaatalo whatu. Teletia se kumania whaatalo whatu. Pira laim sen malo se kumania. Pese sala whaio ka kolol paroka. A mangele whaata ape. Au mangele se kumania lau fionga. Ya mele ai ngari. Anga yava asia kulunga. Virginia ngata nao malo. Polonga leu pena. Ia malfaletua ia pilangi aya tia ho rana roana ho rani malo pua ia fatalo fat malo se fu maunya ole sa ku fa fonga timo sopi malo ole peseni ole pesia ka ko mo kele sala fa ia mana tu fu e ole ka ko ia fenga paro ka umange ia kwango va ku le poster le sunga la ulen mali tu ia file mu Samoa ia o se fi auta wale mo ka ko le ai ngol fa tu ile tu Samoa tasi ia Samoa ako o ta ina yo le tunu ka ko ke mga obiangi ka yang ngai ako se ko mingu ke peri mingu ke e o me ku ka ko lai ava ako pop up mele post ngal au le mali to ia fifi le mu Samoa ia ma ia fi le mu le tunu o le tu inga approach le o mana o mia tato ni leaders na ko ke o mai fi le mu le tunu e encourage ka nga ka inga ia ave esele le to foi lolole fike nga I mali le fiar fangi mali ia ai fa pena so fa tsalo fatu ia ma fa fe lo yatu ile pa ia lasi le pa ia ma walunga ia o Samoa yo na telenga ia mai lava I maunga kekele se ia pa ia maunga iti o pa ia fa ale kalesia pa ia fa ale malo ia pa ia fa ale atunu ia o folo fon fa fe lo yatu ia le netu la le po maluru ya matou nei New Zealand maluru o ma ko fale la o fale ainga aki ia I fale la o fole le yo kiri fiar fale ainga wa eno ku dia si dia uling foi la kalengi ia le ri ma no fo la mama tina wa mai o ko ma lo se fo man ia fa talo fatu ia ila o to ni la foi le tu pa fo le ngai ka ko ku ma ku ma lo se fo man ia alo le on sa I fa talo fatu ia pa ia la fa ngaluenga ma lo lava fa talo fatu le ngang fa lo ne fiaf ole aka ko sa vali ka kire yo se va ku fa mang yanga malo to fale ole ya sa ga we ia tasi da so misi ia a sidia ko ngai lo misi ia mo dia ko fa anga ole ya sa na po la so fo to fine ya kalmeri al pia ia ne to fine ia ire ko ka fa o tengo fast ia ai fi lango le te lo po kalami ia mai o se pa anga to tino fo ka ko ai tu la ia le fa pia to ni fe fo anga e lo ngo mai nga fa ilo aso fo nga fi e fango ke alu le vai se povi ya so ye mo pasi venia no mole to lo faanga ia ma fa manu yanga lo aso so fu to fine ya kalmeli ya mo ni sta usanga stele fange le to lo so fu ia wa fu iti ute ma faiva ia malava singa fu so fuanga I lo vala awina ia ile nei so fuanga le tu mau man wi alo aso so fu happy birthday to you sis ia va pena fu ila ku malava fa ilunga ina o te wasa so ifua ni asu ia fa manu ya tu le atua ia o komi ia mawangi si kausanga se kele kului lo kou so ifua ia wala vale tato ia ni tu langa so ifuanga e le tu mau mangayo kaku ainga ia mai pe le fo ia happy birthday fatalo fato fa pele ke malanga mangi usila ia o maruru mako ia tu fu o le fai malanga mai fai malolo mangi ia mako usila ia malol malanga manguia ia kau kua ngale maruru mako ia ke wa ngase ke ko fo Samoa ia pe ko fo Amerika po fiele te ala ma e papa awai ia okay ro le ke le au
o le mabalo le tinu le mai mo mai so se vahenga la lang ia le mo mo ba sala e le so ya fasa wina ia ke lo na to fa fine malang e UK ia Hawaii si tinale ia ia ma America o Samoa ia po fe lava se vahenga ne ke lo pe e mai mo mai ai ia ku mai lo a ku aku lo lima ka fa ka lofa ia ma fa pe ifo di ia le suafa sili ese o le tatu o di faula ia le foka ko fe lo ai ka ko la udua silkai ia ni ka ya lu ngolua mata ngo fio le lofo le akua e ka imelo so fom so wola ia langi mama so fom bawa lo ko ia mo ko malo ka ko fom sidonga e va via e le ka o ko me fo nisi mia o le sona leila manga kuaren ka ko kalangonga po ia mo manino ale telo me wale fa sala mai e la tu stala fu Samoa anga ngafi male tulanga sa muka fam singonga o anga ngafi da usa uma fam singonga o nothing stood down fam sinonga ile mori mau salele ulo se uso le o chef olo no so ia ele fa ngai do chef ye mam lamba sika ko le ngafi la ngafi ngole request well request elo ia le tutte po fele faila olo ia wi pote fa pe mai le sunga le inspector o lo ia documents he fa atala no nai sa fa talo no sa fa kala ngo sa buen kusala le fasida ku le ku ke si ile sunga le inspector po fele ile faila le ia nga umara fa mai le nga ave ya e lia ia fa ku fa mai le nga ave le prosecutor le o ngala le nga umara fa sino nga ngafi ia mana tu ata ua tele le anga ole mori mau ge man kuole e to fa le o le vaenga sapani o sapangi tupa sapani ale mai fanga e ko fa la malo le sanga du ila lo langa tin la ko le sa face suenga so we know the story from the beginning makama ya all the ese fa ngo mori mau me umba se yo me ngafi ia on nila ta ya sa to fa wa wile to fa o winal mori mau inspector salele ia ma sergeant Elia el tsa ona le fa pe o ia ina tu ina mai ni faila ma kola lenga request faila ngalela ana nafi ili poki ko ngor fa sidonga ia mai na today the corporate inspector salele produce documents that our the legal team has requested le langa va ku ia le faila le tonu le fa sidonga o ngol ka wa ko mo wa ese patore ia ngi ke o ka ko confuse o ngol ole mafuanga ko ngale le nga faila mo dianga le mo dia umala va nga ia o se suenga le nga faila le ti masapangi pa sapani malato ti ia le lang si tinga ngafi o na wanga alfa mai o faila ai ele o le kilo mera fa makala ku ele o ia faila man tu mo yoko so se fam sinonga ile tau sanga tene o fa mau mai nga ave leo ile leo ia le tu lai mo leo e faile kopi nga kango leo ia le mai ke si malo ie so le kopi o le lai lo ia le kopi o le faila nga maka mai le nga va ko le prosecutor leo nga ko le fam si nga fai kopi le ala wo over markau sanga o prepare ia ke si malo ie tu lai mo defense da va nga ia le ala ko nglela anga nga sida kunga for me le faila me umba but o le kelo me la mention e lo ko kungu faila le nga request no la ia ke si nga fi fela ile faila nga au mai le lang fa mai o le nga ave prosecutor o lo nga post and download request ile fa msidonga e ka fa msidonga mga mbia lo ya documents ya o le mela na tu pone tsa ya nga ava ko le faila o le upule ka o le tami fa o le tami fa e ava ko le faila ngit ka ya ele kukusa ma le faila le nga ava ko le prosecutor ile ku ke si o le upule fa ngit ka ya na matuate ena defense council anga ngit ka ya le tulanga o nga ele i documents ia le original file manga kuwa wa umanga mai le prosecutor leo way before last year nga mai le original file ku EKC ka penga fo la ko piko and e o ko ngalela e fa ku faila ia faila fo
se ka koe faso so le ava mai documents le original files a ole nei wa pia mai faila i le documents ava koe leo faila po o faila copies hui e avaku ava koe leo e le kukusa ma mei ko kongo le original files le lo ya leo ia male lo ia le tutite o faila foula inga requesta ko ngir kaya e ava koe le e le paring o la wai ma me fa popo la ke e lo le na matuate ena defense ang le la fa pe mai e fesidia e dia o le simanga o le taimio e dia fa pe me e dia sa au mai uma le prosecutor le fa mai ave uma ile le lo ia le so e makwa le make sense na I ua nga advice e le eva kuang me I pa a copy le ka ko follow ia me nga ba fa mai lo ke si le ale Julia ale tu te e por le ko they can confirm that the documents never existed o me nga ba ko ngir fam singunga e le ia mo it was never e le kopia le le nga ba ko la ko copy it was never o mafu anga la nei na fsidingi ai ku so mafu anga o nga ole ka ri kongu ia le keisi banko o maku pa I mala vai nga mua ya o si vai ngai sa fsidingi ku pa mua pe nga fa se interview wa sam o le ka ri ku pa ele se me nga fa ya mo ko mai o le ko afaria o salale ma area o le sia vai ngai ko afa ile team le nga su e ma chupa le la wa umal mon mau ku pa fa mai ku pa ile fa se ile there was no written ile fa se statement sa bulla ku kile fa ka nga sa mwed ele cha u fo ile li pok ya chupa sa fa interview sa mwed o umal la ele ilo fo sa le pe na fa se interview ai fa mai e to tono le li poti le la fa ko e ma li pok so now they put you seven ngo ya si ko fa so fa pe mai leo o inspect sa le fesidia e dia o e dia le sergeant le la ko tin e ye le fata no nga sem cha uaile the full report nothing was ever mentioned that kusol mere ngal fa makala kwa ai le ma se menga mention ai po yengi documents e fa maungi ai nga fa interview so da su enga nga fai there was no written statement mga kuwe ka nga ave le lo ya leo nga copy de lo ya leo I KC e kuma defense o le kai ningeila pe anga kuwe kula maka ele mfenga ko la kuwe fa popongi sia me statement la wo mga fa ka ko le ke le maya nga maka me fa msinonga e wa ku ya leo e akwe kala ngoa o la ka akia nga written statement wo umang ka ko ai la fa makala fa me lang fa ya la fa maya yanga o le melanga ku pur ka ya ngi ia nga ba ko fora yo ba ko ya il fa ya nga ba ko ngi originals le nga presenta ko ngi fa me originals tel mari lo me so el mari ko nga me la ba ko documents copy first e va ku fa mai o manga ku fui man ko fa ya fa pe original le mea ele se copy o le wo ku ngi ma copy fa me o le original a fa ku ke si ele fa pe nga fa ngol nga wenga o le original e kusilea le blue pen me le ka le original me nga ka uai e liko le notebook ka leo o lo wala ku ma se copy fo le nga print black and white ele se original me nga o ko ma o me le wingol kala le ele o se original le mele lo la ku photocopy mai nga mele o black and white o le mele ka le original le kusi le ke ka kusi pen mele ka le original a ka ngola photocopy mele and then mo sa le inko black and white le lang provide ang ngi ai ba ku nga ese information si ma information le ngala ko provide nga mo so ele ma fa nga ko swing fa makalanga la nga le wo ma fa ka ko mo ma yo tala ku pang le la ya on therefore the documents therefore kala kesi ola wa ai meia e kusai black and white exa ka kusle blue pen olona winga therefore o se documents nga create ngafi last night or last week yor kala nga lang fai kong fam sinoma e for ringa bel media
nga waku le man ko nga fike nga yang po nga fa ku prosecutor fa me prosecutor o ke le lo se documents man ko nga officidi officida ya le wo mai ka wo mai mo be yo ya mai nga for me le original le ava ku le original ese mal copy da wa ya ava ku nga bo photocopy so it doesn't really make sense le court of le langa fa ko lo va nga le o le me fo sa fa kusa it can be either fa ko create last night or last week ya nga koe fa manga ku le ele ke sile ta u le ya your notebook a leo mga kualen ka ko mai le makanga le se notebook aku pa o ya le sali tinga le ya o nga o kala le lo ya o le notebook e ta ua police manual is a fundamental i le ngal wenga le no because scary by a police officer le time yo na ngal wenga mai powerful le document e mafai o nga produce i le court e protect ai leo pau yo liko kusala o liko documents le fasi pepa le liko you don't have to photocopy e ke la ko mala mele pe o si lang wanga pengi sa ka langa ka ngo mele ka le original ya nga ai o le kala ko le me for my Maria kala ke sing fa e almost o le mai nga mai fa ko mon mau ele mangi ngila ko notebook mangila ko running sheets e kasi ka nga kasay ale ola ko uma sa confirm nga fsia ko kesi ya pari nga fi I confirm my case yes kakau leo every police officer should have notebook ka nga ngila ko notebook inside la ko running sheet record daily process I fa ko kesi Like from my yes, but almost all police officers who took the stand had no notebook. O lek fa mai la yo e sa o kanga ye. A o leo uma leo fa so lo kofia. Almost longo nya ka sia leo o fa longo la le fa ngola running sheets ma a o la ko uma ya nga o kala. But no e ma le ase me proving o mai ko. Ya. O le tala la na ne ya so o fa msinga fa aka ko fo ikua ile tulanga fo ile ngai ole mangkua ese vai ngor case ka ko wo di lo le amakanga mai ke minga ave ya iken kai ole mele fo I le mol mawa le fiunga ya pari le sui kom sina fo ole me mari ako kilo le case le o makwa Iran fa opposite o mea umanga fa sambuelu ole o kapenga mai le opposite o mea ya mafa o ngai kanga kai mol mau Ole mori mau longo mai le makanga o ile okay fa mai mo ngadisa o langa involvement le case le ele o ia nga yai ai nga fai mai le tamari ile o kanga ka bua nga avele le faila ya nga avele faila ya fu ya iken kao la makanga ko se le ka ko fu le makanga o ika ko ke lo ai le makwa ile le yo le puipuinga ele o leo buanga fesidia kwa e o kamaro le pule o ngai kuai palalawa o langa fo mo mau be sa fo mai wala ku sambu can you believe that sambuelu ngalo mai fo mai sa sambu fo mai o ke ka fa mau ia lang kala o le fa ya ka o fe mala wodia o le kala lava le e fa fenga la ku sambu fa se kala fa pen ka pe o mai fo mai fa mau ia ku sa lo fa ngai la ko le reverse le wo reverse la ko mo mau sambu ia o le ngal mai am te ko ai ko ka wala kula ko kari o le makanga la ko fo le makanga ile le involvement mai le makanga e mai foi ka ko kala ngo janga ese vai ngor case aka ko le nga ka ko fa makala pe ka fa ngo e ka confuse o le amatanga case ngi o le fenga wenga iken ka la ka kisu ko ke sirfia uma ia o le tangata la na ia fa le mori ma o le kanga ngo ya su ole sunga le malo ngala ko faila ia nga fa ku faila ngafi faila kapenga le mario la tele tua avelo ya iken ka minga ile fa ma vai iken la ia nga ku ilo foi le fesidia lo ia sistamari ide po le malo le ia su e kauli happy for the district court certain su e mikaele told
that the file gone missing from the investigation, the unresolved case. Yeah. Nga fasiling ia lola ia kula ia tamari ia ngong fe mua le fai mai nga umango ka pengal faila avero ya iken. Nga ku ia kwa re fesi ku kwa fesi pe a e kasialang kala. Nga avako ya iken o nga le ko ro masin mo ku ia kwa ro ia fa ko ia Martin. Richard. Understand most oi e fesi nga testai nga fesi aku. Nga e avea ya iken kao le faila pe nga e avea le nga avea iken kao ya kupai. Por mea nga e avea i kusola cha kusola ofika fesi da lo yele. O lai fa fasenga, o lai ko fa make sense. La nga le e se fot pikola awalongo le fa mai longo, he was never involved from the beginning. E mo le maule alongo. A le sa papadi. Fa mai o ia nga avaku ia iken kao le faila. O ia le karen sa o le faila. Ia nga laku leo kamale o waifu. Makua umaloa fa mawai iken kao jam. Kur mai do ya longo. Laku lo longo. Fa ya mo ngarisa. E avere faila lea. E ave ya kupa isa pangi. E ave kupa isa pangi. Ai ole mere kuri ai. La nga yei vaeng o le faila lea. E le vaeng o le faila lea. Lewa avaku ngei. Sa yele sa faile mo le maua ari mongi le makanga. Sa faile mo le maua li mongi e kanga ka le faile le su engei. O le maua ku i le loia. Sa faile mo le maua ai ngori mongi le avakua. Le faile le longa rua avaku. Sa faile mo le maua li mongi le lopo feo ave ye. E yei foi kanga ka sa mo le maua mua. O le ala le ku e fesini. Le mo le maua mona lisa fai mai. E le ia sengo pawal me le manga le ku le me mo lisa. Fa mai nga ese male faila yo udima mai le makanga. Ele ia singo Samuel. Ele ia Samuel. Pa wangal mele i fa mai le Samuel. O le ala ku ia kula vaenga lea. So apart from Samuel, a ofea ka ngaka inga ia mo faila because o le ika ngaka ngori mamua. O le ata ua ifo. Ia mare ngori mongi. So there was no statement was ba. Bale ro. So mafuanga nga le ku de fa pia. O nga le fo ringa mai ka ko va ku mei fa kingo. E nga ngi mea pe fori ko fai ngofa pu pe o lai fa fa po ngi me fori fai e mo fonga ile parengi uma mai ya longo si o mai ngi e le parengi mo fa angi fo o kalangi fai ka ke loa le ai ngi mea nga se fa ku ka kala mo nga po aka ko ngi la o la le kelo e fa si kelo mea nga le ya chape nanga leanga fa ko fa fonga ka dia mo nga disanga ko nga po o le sa mo ka umba o le Land Cruiser ai ngofo mo nga disa mi milo fo mai o Land Cruiser le yai o le Land Cruiser arka nga bua ka wa ko le sin ai le o se Land Cruiser le ali mongi kusa o le ka ngi mai e o langa kari o le ka me fa pea ia o le Land Cruiser nga sa Land Cruiser ai le o le Land Cruiser li mongi o le Land Cruiser ka nga the first person le ngai ka mo le sin ia ko fe sidia ko le mesa ili mongi a ka li lava mo nga disa le ia o ko maua mai le mea le nga le lo le ka pe ku fisi le mafa fo ke si le lo o fa mau ngai mo ma le lo pe nga fa se su nga ka vale li mong ele ma se mea nga pa wa kala la fa mai a se upo se mea o sa le po ke le sa fa se su nga ka vale li mong ele ma se mea le fa lang fisi la ko ke si ai fa mai le yo va ai le fa pi ko nga mai sanga o ka vale la kiki ala fa ko ile ke si fa mai ya nga mai senga o maliu la tali sa fa ila ko su nga yaka ai ui de fa makalanga o le fa ku keisi o ngala ke fa makala mai ai le sembe o fere li pokyo ngi me ke fa makala mai e le sembe ko ngola written statement e o fa ila ye e nga o fa makala mai e le sembe ko le se fa mo mai ya yo e nai e le fa ye se ta o fa pito tu a le ka ya ku so le kele le contract ko kongu o mori ma wale o le para le meo ke fi ai wa mai mangira makanga e o ya longo e fai mai ya longo ia e le fia e se me le fia ri e le fia i sa fa mai le involve ai mo fongo wakangi pe ka ko va ai ngai wa le ko kilo ku le ka le ka kia mai e fai asi e si di ka ilo la ngai lu mo fa si longa le fa va sa ka kala ai bo fia fa pe fa wa pe ye le la ko kilo ngi fo ngi mo ma o si mo ma ko ngafi
ele kusonga fasili ele relevant ko nga mori mau foi nga fasili ko ele isonga a ngo ka wo kiri ia le uma ia mori mau kuwa mamari o kere rora pa si mori mau ko koi le ka ko vai ele wa pala ia kunga ai mariela kala ring saungi nga advice le prosecutor leo ele kuda ele ia vakusa faila ya le mo ve vesi nei faila vaku faila ele kadi ai ke ia vakolo mal advice nga o faila i fa mai leo na avatu ia ele se mea aku vai leiro ware fisira ko nga fia dia fa mai nga ave prosecutor ia lo ngi ko aku si faila ko ele fa mai lo mal prosecutor ele se mea nga vaku ia lo no winga le sa o ele fez interview Samuel so o le ala fai morianga o le fai morianga ai le kala kuskusia foi nga fa mai yo ya nga advice ai lo ia po tsa tino ele se faila o ngeila me fa solo ngi o ka ilo se ku ba ka kiri o nga foi pa me la ki kiroi ia eila tsa tununga o la vai la fionga ka fa masingo ia a le o ka ki anga me o kiri lo la pa si mo mau ya ke salonga pa me la o ye o le fanga ma le search warrants le il falo le o ngisi me ia o kiri lo po ngisi me ko ko mo mau o le nga a maka mai ya longo ape ako fika ila makang me ya longo le fa mai ya o langa kangi fa nga va ko sa pangi va engor faila are fa ko sa pangi nga kiri fa ya se interview Samuel are fa mai longo yo kala nga va ko sa pangi reng ma fu nga kan le fola me sa pangi fa ko sa pangi po fa nga written statement po fele me nga kusele interview mari fa ko fa mai fa ya salali le fola wa ku i fa makala are ko ongi fa ko ngafi va ku fa mai le fa ya are wa ku ngai ele kadi ya ele se fa la fo le nga ko kong le original so le ke lo me ka ke vai le FSSI mo fa mai nga ngafi fa mai longo yo Samuel ya ka bo kala inga fa longo me Samuel ya sa wa ka fa me ye ele se spike ele fa nga le ya la ko mo mau le si vai me fa mo mau mai si mano ya lang ka sa mano fa mai le pik ya Samuel ko mo mai me Samuel pe spike le si o ngila ka fa ngono ele ya sa Samuel he was telling the truth but all mero for vaenga le mako twist ko le imagine le ko akele o kanga kai wala ku fa even ya Marie maka ngofi ba vai le ka ko ya Marie ka ngofi ava ku kenki fa apele sui le mo amaku uma maleo pa i ko kongo le ko ele o mafainga la ko proving o le aku ma upu le aku ma upu le nga lau fa masingo e ke corrupt la kupa o oil fixer ala ku se kere ilo ba kere ya bot kala nga fa masingo fa ya nga fi da fi nga pari e ala nga ele ilo le la nga kere ya ku so me nga o kala fa along ai ele isa me o ku si me fa pesa ya pole o ya nga lo vai fa la but you weren't there kere ya so le kele o me fa solo ngi boka ko ro yo o kanga deny fa me sa mbuelo ele masang ye pe nga fa fa singia deny me la makanga me ele kere ro nga ai ma ko ka usang fu ma ko ngi sa mbuelo sa insingia o ka ma ro le fa de insingia fa ka vale le ko mention mai ye vai ka fika ka twist foi le foi mai ia nga ile ka vale ngola kula e fa pulo ka poreng ala ko ka vale ala le pule next to it o le wingol kala le ku sa lau ka foi me fa pe le ka vale li monga la via se le fa ngo pe pelo e no le ka pinganga ma fo ka ka ia ai manga ko o le me pe pelo ai e fiwa ka fa ni foi ele sa wa a le level ke si e ia e mako i ele iloa ka ngaka ia le sungu inga ia le fola o makunga at the end of the day o le keisi nge umbe koe whaasanga i leo ma koro wha mamlama me sauni ia kulanga fo i o tula fono e mawhainga mōri ai la ko ke fabricatinga ia mō meo evidence i lunga whamsikunga ele i happen mo sa mo o ngō kaimira sa ka ko kaule hango ke le ia mea so now
especially le sunga le loia sa uni mal pokalame tau tai ai ya wa makanga ko kilo ko i kula fongo le fa vai wa fanga kalang ka ko kadia ia mape wa open ko le vango ka ko kilo i mesa ka ko le angoi o le lang ka ko lo le sa fa pina le wa sa le o fo tamari le sa han fo mission na le se uso ya lo di ia e ma fai lang ko fa alo lo ngi o ke le lo pola si me ko ka fai e prove fe se ke le o le lo su le la so ngi ma me ke le le afianga o tamari angol vaenga lea ke le ku per maro wa ruai o le kaimi ma ila ko umba inga mori mau umba fonga ke isia longo winga mon mo pepelo umba kanga kaya so e kan ko fa sanga umba i fa angi for kula fongo wa le ka ke lo le ka ko lo ka ko vai ko me nga fa ile umbe mo o ngi be nga mai ku le mai lo o le la umba mori mau o kusa ko ka silva se ko ke ni mo paule mele la o ye o le fanga e wai ok ngi fu fa per fanga ka singa fa sidi ye ai se ale me ale mo search warrant ai nga ola benga nga fa ise stake me fu le la mo le pepa la me nga le mo di mo ngi fanga le a bo al fanga le e le o kala o fanga le le mfinga fa ka nga sa mo e fa sa nga ba ku fanga le sa mo ai o le nga mo ku fa ku so me ya le la o ye o le mai nga fu la fanga ya sa mo mo me e confirm mai fu le menga sa mo wa ver fanga o le confirmation mua e la wa roka kanga kanga ate sa mo le fanga yang ngalo sa mo fa ka wa lo sa mo ka u la wa roka e mai le timeline e fe ka wi ko ngo mar ka mi le ku por me ria ku sa la fiu fa fe ar fa le la ku ak ngi i ari mo po hang yang kala a wai o le boka ko longi sa fa fa makala ngari fisi ko lo ya o fe ar fa makala ngal ai nga sa fa le fa makala ngal ai ngori mo ngi le lua fe lo kasi o fo la le ilo ia fa mau mongo a re fesi dia ku kanga ka kai ko kasi o a fo me wale ilo fa ila wale ilo e o ya yele mbia nga ku i fo i yele mbia fesi o le ke fa mai monga disa o le ke fa mai e le sambuelu la makanga e ese mal fa le o lua fe lo tolu e o le singo sambuel kon a re fa mai yele mbia ma ko me fo nga fo me deskel fon sa ku pa fo me deskel fon sa lo me deskel fon a nga lo ko fa me ku pa ya me ya sa nga yeti ba ba ye e fau desse pelo me la rebo tupu ia fa ko ia e fa ko ile ke si o ke fungi nga ave sambuelu ya yele mbia lua fe lo kasi a le ko ke fa mai le se mo sambuelu longo winga le isia va no po se tai min to tilo e fa me mo ngadisa a fa pe le se me o ye ele ia a le fa ko a fa pe la nga fa mai e ka kaunga ye no tupu ka leo ele o le responsibility nga a yele mbia ka kaunga ku si dalo fa alua nga miti le mbia sambuelu ave mar ke fong ala fa mai mangola la kam fa ya fa pe ye sambuelu la makanga la ngole o le down fall mal makanga leo ele o makanga lo nga makanga leo la ko longo mar kom singa matupa la ko umai ye o le la ko makanga le la ka ma fa ye nga la sambuelu abu fa nga kanga nga la nga fo lo wa yo nga lo wa yo ya tupa nga ba ko ke fong nga ave ya ye le mia al melia o le lua fe lo kasi eu feke nga ia ma ko ka wa le si va ilm ka o ki ko nga me o lo fa ka ile le foi ia sa fo ile mia le nga fe sili e ke si la makanga ya longo e ye ni stanga tsa o le ko employ o le mo di mau de ke si la fa mai longo I'm not sure I don't know fe sili do ye ko employ ye le mia le sai ku kuila o nga e o fa ye le job sa mo di mau i ke si fa mai longo le ai o le procedure ma le process le e ko e hai aka nga le la ko fa nga wenga le no fa ko ke si ya mo ngari sanga fi oi you agree you happy ile fa adimanga le discipline le nga fa adimanga mo dia ile me fu ile mo dia la kula fu ai ko ngale kanga wenga le o le kelo ngal wenga le dia ale malo le ele nyanga ele lang fa ngal wenga ku sa ka foi ele o se kanga ka ele reliable fa ngal wenga le la mo dia fa di male le lo fa la bo ke le fa ko loya ba ke si o ile record ale ayele mia ele o se kanga ka le lang fa ngal wenga ale ko ka ngu fi ko employed ma ko la lang si dia lo ngula makanga so e fa fe le o ko employed ma o pasi a ku dio se me fo le lo fa pe e ko apply ya ko le fai fa mai le ai lango ye le bien le lang fa ngal wenga ya e ke le la mbe ai le kule re ke si mo ku le van kapinga
e kele pe pai i ma mori mau o le ia le la ka ko aku povi ya langa ile ilokia awai e mo ia langa isi mori mau le mai ia le povi ai ka ko me o ko le fo mai le sa vai nga le povi o la ngo folo ia ma mori mau e le fa pe nga su su ngo fungu o la fo i ka nga o si o su e o ia le sa o le police stripe no le fa fa ngo fo ye o le fa ia i la ko ke sa ma ku for ke se va nga se ke se foi le wa sa fa for le public ia fa ko ave ko e ki nga le serious la ko me fa ia nga ka ye ko la ko try pino nga e la ka ke va ye ia o ke ufu fa so solo mal ke o la e pe e ki nga ma nga ia o la ka fa lo e ki nga ma nga yo lo ka fa fa ia le fa pe o mai le o di o ia le sunga la o le mali e tua le finga pulea kala nga la vea ia o le ko finga alise ma Samuelu ia ma tofine si vai fa pe ko ma wo mai ka ko o sai fa mo le ri ka kalo pe o la uava ia uava vala mai ka ka le ia a o le case ni ua iai makua paka kua ka ngaka ni fa wo mai meria la ngai ko ingi simbia awang pawal mele yo fanga pe ya le i me bo ka ko lo so fa o le bo ka ko lo balanga wo pa sa ngo ia le fanga ma la wo fa mo monga there is o la ile evidence li case sa fa le search warrant le o fa le o mongi lo fa markasi ma wo le fanga ai le moria ai se awa le moria ai yo fa siringa le kula i mangi e fa kanga se e fa kanga se fai pule o le pale mengi nga feo ai mangi fanga le se ngia mo le fa kanga sa mo la me wo ngu i le ya ko wo ka lo ka mai ngai kanga kanga le ngai ka mai me ngai ko wo ka lo ka mai kanga ngai ngo fa so kula fongo ma le fanga e so kula fongo ngai mau ko record ai le mas ko me fa ai ngai ko pupu ya o to nai pupu ya se vai le anga o me ko le fa maongi i kanga ka ki al makanga ruenga tele o makanga ruenga le le makwari le tau tua fa kai la ko ko ai fai ala kala o longo sa le fa pe fa pe mo ngarisa I don't know why wa kama fai I maybe sa wanga ia pa sa le ka kama fa pe se ta tunu le la ko e va ko mala kala le ngo va ko le live ma wa ngafi manga po wa ka wi ile o le o wa ka fa nga la ko nginga pi kam fa le fa ya ma ke ro ma ulanga ma ke kan ko ma ko va ile unprofessional me akama ia ele ma fa nga lo ko finga le ke kam fa fe ka ngaka le nga kala mau ai foi le ko approach nga ia fa mai manga ia la mere fa ya le foi fa mai manga la ku oi e sangi e li foi fa foku pa isa pangi me fa ifolang kala ya mai ia fa ya ia fa ko longa ia fa ya sole ele ma fa nga lo ko nginga va le mere ko fa ko e fa le va le fa ia nga ruenga anga pa wa le mere fa e mai fa fefe ka okay ka ke mangu le ngol matanga ruenga le position there e ka kaunga o i kanga kai loa o malu le malu a fa peola ya miola la wori wo kanga ka kaudu du e re ko malu le malu e fa fenga malu le nga abaku ia le finga ya maria a vi o fa o area kasi nga me ka ke roi o tanga tala i pe ko fa ko di mbari e le ko ka wo bole ese bole ko ese ka ko ngwa ma se yo bole so ka ko ngwa se trust o ye in Facebook ka ko ngwa ngala ko o veki ke if you want to be trusted you have to be honest ole simple yo le if you want to be trusted you have to be honest le la bo umma ngi ya ele se ko ka ko ngwa le la umma case le ale fa ka ri de si case ai fa ka ri di ole mai fe ola ngona fu ia ka ko e ka kilo ko la nga yo ya le atua ia nga Paling kau sanga, there's no case to answer. Vai le nga fa ko nga fi. Ya le la fa mai la fi ngata tsa fa msino. La se kilo ya. Pola se tu langa fo le nei le me fo le early le nga submit there's no case to le la fa mai tsa fa msino. Ya se kilo ya e le fa mai bo ave se kilo ya who knows. Ya wa la ka fa unga, bola ya mangisi me fa unga dia. Le bo le ke le mbeng fa kala sambuelu. O le asa sambuelu umuri mau umai nga waku o le enda e umai fua e pepelo e le fa maungi aku sa pa aku sibe sa e le fa maungi ya o alangi si mere koi mai ya kasi ele lo fo le ri wa le wala fa iwa ya superi ma lo inga sa fa so ngol ke sa maybe we never know what's going to happen next week yo le talina a le ka aki america isla po fo na le ile ba la fo o mori anga la ya fa ile o ya disi
va ai la le wa ngale ke islia wa ka ko roa ko i me fa fa ka ngaka ngi wa ngale avaku fam singonga le lava moni mau avaku fam singonga se vai de fa ngar wenga fa ngu le aingi notebook le aingi running sheet ya mela le wa ngale ke islia wa lo uma ya sambo wa lo ai ke si mala la lo langia wa le nga sambo le follow application o le follow ko ya ku o Pacifica e ko e saula longo malanko nginga komisinga everybody knows the KC call you o nga told o ilumar fam singonga you are corrupt ya nga le wai lo uma ya sa pa ya ka se fa no KC mai o le fixa le komisinga si o upu fa nga ko ia ele o se fodinga ele o se aka le le ka ko makanga wenga e mai ia tunu i fafu o nga ile o le ni usila nga sa mo o nga ile o le Oscar dia nga nga wenga o nga fa alongo ma kilo le ka woru bangor KC le wata umba wala lo ina le stand le makanga wenga pele ya ku le nga ile o ko makanga wenga o le makanga wenga le ku ko kele tupu matambadi o le tunu sa tau tua o fa ilangi le ko fo langa sa nga ru ma fa maongi e ye fo imalo le malo to ateli o le ko kongo makanga wenga ka mingi o lo fai ma fa maongi o la ko kiuke ai o nga pe o le va nga le ngor kum le ye longo so me mar komisinga e pe o ie ke o lo iai e pe ya o e wa ilunga ko kula fo e pe ya o wa ilunga ko kula fongo nga le kupu le me bala au mangi usila fa mai ya le ka su skula fongo va ko ka ya ko nga kala ya ala ku rise moria le fongo va ya ko ka kala foi melan kala kia pe se le o la ni pulang fa me kia e fa mai ye ke vai kula i melole cha pipi a mai o ngi loka e loka ya aya se rongo ka mi ki fu le o me nga lo fa fe ka nga ka loka e nga kala ya ka ko sa mo wa shut down le ya ka ka ngo a o ma ko ngi fafu a ela ko e fai le e fa penga e ke so ri stu la funu me foi nga ka vai ka ko media ngale ala ko no skenyo lang ya le mo dia o lang foi le ta tira ta lang ke soma fa nga mai fa mai o fa le hanga se vai ngi me o ka fa ko ska nga ko se upu fa le foi ka ke vai ka me fa mai ya nga fi lo ai mo mai mo dia le o le ko nga ere tu dia nga kai ka usanga fi se la u ke e le ko sa ka mi le ala wa ko vai e cases ni sa mo a ko la ko se le fa fe oi a ngi e ko fe e le ko fa ba mar ai e tu la fundo e li mata ta ina pe la me e le se right e le se ya le ko fu fari e ka ka pe le nga fa ya sambuer le nga or fa le to fino sambuer e a noa mase search warrant male official male fam sidonga a me ya ka mai fai nga ko fa ile nga mo me le ka malo le istamari ile i fakausi e po i ai ka ko le nga mo me aisa ai ko nga e malo ke sa ka malo ya ko mai fafu le nga le se search warrant fa nga le so a very inconsistent or maybe ka ke kilo le ko le knowledge ko ia ka ke vai mo lalo e maybe wa ka nga uplift standard o e mesala ko ia fa su nga e ka nga se ko si pasifa piko ho le e nga o ka nga ka wa o le level le ka nga e vea o ma inspector vea o ma pe nga la nga ka wa nga wenga ia la ngo le o le tunu e le fa pika ki vai mo la la ia tambai el maru e ka wa nga la ko fa pe le o le la wipu ia ke ala fa ipu a fa pe o le me ka admin e te le aku i a fa pe o le la u inga fa a promote foi la o a wangi promoting o se me vo fa pe la ngo o e le misi ko nga pa ko ang fenga wenga ko nga promotion la fa ya o e ka nga mo sa pinge fo le pa pe le punctuality e ka nga a fa pe o ngi be fo e ka su e ka nga ko a ve o tia onga le ia nga mo o se o upule le ya mo makanga wenga wa se ka ko e le ma se i kam fa pe ai onga me le tupu ma ko ya nga le case le e ko fo ka inga ka ko sa vali mo la ko wala le fa le ko awangi alo ye upia pa ngi for kula fong aba me monia anga le ka penga ke sia leo ke sia va nga le longo nya ko fu pu va nga le ai na ta to lore le ile ko mo ria fa fu se ia ko le la auri le makanga ka usanga ngi ka ko lo le ya sia o mea na fa ka ma fa shut down la auri ia awangi ya lu paroka I take over if you me pa ki fast what happened now o leo fa dia le lo fore atu le ka ko kilo ku le lang sa ngo malau liangi to a pesa mo e lo ka ngola ul fam si ko pera ku le ka ke vai ku ngale le fi wa fa pe
Ia lo spalo ko mo mula sa mo au ka ke ngau ka makako ia fi le mula tunu ma ko kere ku fa ko ni kupe fa ile me sa pa wala sa nganga ka ko ka iman ere ku fa le fast ni kupe ma ko ke abaku me fa ngaluenga ile tato what you know. So that's how we do it. Ile kilo male vision and fast, we have to encourage our people love each other awangi if me le nga o ko wa mang wi ai ma. So we need leader like them, like Lauli and Avanga. Kangaka people with good leadership skills. Ela ko ke li tinga le ku. I ka ko ke o fa peo ai o kulanga ngat palo ka. So kula i mai. Ka ke ko fo I umai lo ilo kula fongo ia a leo. E ilo pal menge lango pal menge fer kula fongo. So ko kilo ia. Fa ilo ala yo meia. Afa pe ele mpenga haru sos kaka inspector ele mpenga haru sos kaka su kanga iso qualification va pe ke fase course foi le selonga pas ya mere course nga sa ngi usila le po australia inspector ngi usila e ke longa la pasi on mere kwa mpenga ya ba foi la o la ko ngi kupe ya ma walunga le standard o leo atato se tato tu ulanga le ke le va velo langa I male foi ka ko ngaru e mai si le Pasifika yo le simia e le ka fa yaku o longo I loanga o Mona Lisa o le loia ala no fa palangi ko mo ma o le winga lo kala ko nga me ia a ko wo foi la wale ngaru fa ka si Pasifika ma e ko kere waku e fa ngale nga pekangi e manga mbia foi inu ma ko fa alo yo kupe e manga mbia se ko misinga fenga o ke lo longo I loanga o ke fo Mona Lisa o ke ko ke lo le ya fenga ngui o ika ke roi o la me fefe o mai kalango langa walanga fefe ngo lo le ya langa ile o mau kula ko mulma o la o mai mar fefe yeah they never expect this is going to happen e ka self sida lo ya ko waksa ayo foringa you are corrupt ai ke fo vai la ngonga rongo fo mai la o fionga famsino ma mafa ke le ya upu e le ia se la ngonga rongo ko nginga ye aloi upu ya e aloi upu ya o lona winga e po le alava ka wa esele mentality le ka ku fa pe o fulolo ko nginga ke pule market e ke pule ko ngu wo al pasi wa ro ka maku la ko nginga ke sa ka kala ingu la e pe ya or ka makiki la ngo va isa mo e ke leo lo a sa wa ingu fo le la se wo pe ya or si fio la se a sa fo ngol pasi ke ku po pe ya or si fio ngol pas la fo le wo e leo wo ko ngol ko ngu o pe ya o e maloro o vai but that's wrong o ko o malu le malo pe ko nginga pe de ko nginga e loa kwa ila kumanga la savari o le malo ia fa ko fo ele malu malo alengo alanga ke ro ta ku pu fo ya mako e ka iro ni vai ka o le meio leo war ka ngaka ke ia wonga le loa si makai bo le loa si anko mako ko le ainga bo le loa si nga anti wala kwa pe o si fi fo le o fa solo kwa ya le ngu bo ai fo le leo mo me bo le vai ska mako ko la ko ainga ia la e kupu ile o mala kupu sia o le pride ia o lunga la vela ia le ka ko nga me e mana o miare o ke nga o nga ngi fai ka ko malo le o fa wanga e ka kaunga o le tulanga o fengol nga ruenga ia o lo winga fo e fa ari tua pe fai la ko nginga e se aka mari ile o nga ma ko ku ya solo le mai ngol pasu mat bo ma ko ku sa le so sa fa ngai deo ngai ko ya ma ko le fanga ba ku ko la ngai le o le fa ma o ngi ngai ko inga ve a ku ngal pasi ia o ma ku ko iso mari di we le ka ke va ai fa di ai la res ku pulanga fo nga o mai ka ba foi pe la fa a fa o fu ai pi manga o i ka ka o ye le ia le ha nga ia nga o ngi ku ala lo lava ia o ke ro o ma ko fe ka o le i ka la ngi ia pire lo plan la ko fe ka o me lava ele le iso ka ko ku e fa pe o ku ngai e maduele ku o ko nginga e maduele sa mo me ngari ka wo ko o hao o ya fo ya o malu e maduele tunu a sa vali fo e feel comfortable ka fa pe o ya sa vale ku ile ma ya leo e fia ka leva ai ku lo ko nginga ya ava ai ku lo ka le lo ai fi ya lo nginga bo ile me fa pe o connection a malo mala baka ka la ukeli maka fia fe so ani ngai fa ngau kala vo ma ngaka maku iso se mea yo foi ko aku le ngu fa yo ko fa ka inga le alu ava pe ke kala vo fai e ke fa mo popo me ngu
e ke o are kingi e ke o are kingi pe fa pe tulanga na ai le o ia nga un ku ala lo ma fa manatu ia o ma ka ko va o ka ya ko fa nga nga o ko le va ka keren mai bombay ia lo tau pa ia lo tau ma ngi yasu i me sia lo mos ka mai ni so ka fam singonga ia ka pe nga ia lo tau mo lo fina ngalo i le asa ta yao sa unga fo sa unga ia pa ia la fa nga wenga lo fangia le atua ia wangi ia market swa fang uma swa fang ma fala wal katse ia pupuinga mai le langi fulo senga ula ia wa fo fola le atua le asa ta yao fa winga le mana ia ina ni nga sitele ia wa fo le malo le atua le pikola au ia pol pai fo ia le ai tala le au ka ko ia lo fangia le ko e maua le malo longa ngai po le lo fo le atua i maka penga lo ko ka ko ka ria ni fa mbanga fa le nga le asa ka yao ia le lo fo ma le nga le yo le atua ia ka ko ko fe lo o le au walo te moi o le mako fa le ai ka fa le ai ngai ka le wa fa a lo ke ngu i o no te le fiar o a wo to ina wo ka le fi fe wa i mere nga ka ya sola ia lo fa te le atu mo o to lo fa ngai vai lo tu sa le atu sta tu manuia mo se maro longa file mbul nei po le lo fa malanga le le atu ta tu filo i tai ao tai nei lunga lo ai na tu mo le lai tanoa ka ki te anu God bless so far so forth.